Reka mbasuhuze mwese mbifuza kugira umunsi mwiza mwebwe mwese mukuru rya Man TV. Gedisale yasadika ibisanzwe muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho, ariko by'umwihariko akaba ari nayo makuru ya nyuma agiye guca kuri uyu muyoboro wa Man TV. Ngiye kubabwira ko kuri ubu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yamaze gutangaza ko rwose umugambi wo gutera u Rwanda yawuhagaritse nyuma yuko yahawe amakuru atari yo ku gisirikare kiwe. Gusa ku rundi ruhande tukiri kuri ibyo byo gutera u Rwanda, ndaza kubabwira ko kuri ubu umuhungu wa Juvenal Habyarimana Jarike Habyarimana ari mu Burundi mu mugambi mubisha n'ubundi wo gutera u Rwanda. Ndaza kuva kuri aya makuru mbabwire ko mu gihe haburaga amasaha make ngasohoke muri gereza, Karasire Mabure byahise bitangazwa ko yitabye Imana. Gusa ku rundi ruhande nyamuneka n'ubundi dugarutse gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndababwira ko perezida w'igihugu yaciye amarenga kadashaka k'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati nako yo mu burasirazuba bwa cya gihugu iba yahagarara. Reka mwese mbahereza ikaze. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye imbabazi abanyekongo, avuga ko umugambi wo gutera u Rwanda yawuhagaritse nyuma yuko atahuye ko yari yarahawe amakuru atari ku gisirikare cy'igihugu. Mu Kuboza 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri, yavuze ko isasu gihuro AFC M23 nigwa mu mujyi wa Goma azasaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kurasa mu Rwanda. Aya makuru ndayabasomera nyakuye mu kinyamakuru igihe.com. Yagize ati nimugire ubwoba, igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kiri i Goma. Kagame nazarara mu nzu ye azajya kurara mu ishyamba, akinisha abandi nakine na fatishi beton. Tshisekedi wakomerwaga amashyi y'urufaya n'abaturage yakomeje agira ati isasu rya mbere ryabo nirigwa muri Kongo igoma cyangwa agace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nyine ku itariki 6 Gicurasi, umunyamakuru yabwiye Tshisekedi ko ari we muntu wa mbere ku isi ushyira imbere diplomasi, amubwira ko hageze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe igihugu gikomeye mu gisirikare. Yamwibukije imvugo ya Vegetius Renatus ivuga ko ushaka amahoro ategura intambara, amubwira ko abahanga bose mu mateka bashyira imbere ingufu za gisirikare ariko we yashyize imbere diplomasi. Yamuhaye urugero rwa Niccolo Machiavelli n'ibyavuzwe na Barack Obama ubwo yamubazaga impamvu ntacyo akora kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubone amahoro, undi akamusubiza ko azaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu maboko y'abakongomani. Yakomeje amubaza ati Goma na Bukavu bizaborwa ryari? Ndabaza perezida wa Repubulika. Tshisekedi mu kumusubiza yavuze ko impamvu umunyamakuru yamushinje kuba umudiplomate cyane yumvikana. Yagize ati mugomba kubyumva nk'umusivile nkanjye udafite ubumenyi na buke mu bya gisirikare, utarigeze ugira ubwo bumenyi na buke mu buzima bwe. Icyambere mu gihe ibintu nka biriya bibaye ni ikijyanye na diplomasi, ariko kandi ngomba kubabwira ko ibyo ari inyuma y'isesengura rigamije kwibwiza ukuri. Tshisekedi yakomeje agira ati muribuka muri 2023 mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza by'amatora hari ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, anavuze ku bijyanye n'ubushotoranyi buto ko niharamuka habayeho ubushotoranyi nubwo bwaba ari buto bishoboka. Uyu munsi ndashaka gufata uyu mwanya kugira ngo nsabe imbabazi mbere y'abaturage ba Kongo, atari uko numva ko nahutajwe, ahubwo ko nahawe amakuru atari ukuri ajyanye n'igisirikare cyacu. Aha niho Tshisekedi yatanguye kuvuga uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko uyu munsi abasirikare bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ari kubagaragaraho. Yagize ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatwa, izo ni ingaruka rero. Bivuze ko hari ukuri twari twarahishwe muri icyo gisirikare. Ntabwo twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo, cyacitsemo ibice. Narabivuze mu mezi ashize ngaragaza ko nasanze igisirikare cyacu tuvuga ko ari igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri. Ibyo byari ukuri. Yavuze ko igisirikare cye nta muzankano, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba cyagiraga.
yavuze kandi ko kuva aho intambara itangiriye igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Yagize ati uyu munsi navuga ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi ariko haracyari ibintu byinshi byo gukora kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Yavuze ko uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshuti nyine ziri kuyifasha kugarura amahoro, hanyuma nazo zikabasha kungukira ku mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru reka mbabwire ko urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko uzaramba Karasira Aimable byari bitezwe ko agomba kurekurwa nyuma yo kurangiza igifungo yari yarahawe yapfuye kuri uyu wa 7 Gicurasi aguye mu bitaro bya Nyarugenge. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yajyanywe mu bitaro nyuma yo gufatwa anywa imiti irengeje igipimo cy'uburwayi yari asanganywe cyagenwe na muganga. Uru rwego rwavuze ko rutegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu rwe. Karasira byatangajwe ko yapfuye mu gihe kuwa 3 Gicurasi aribwo yakabaye yarafunguwe nyuma yo gusoza igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rurere Nyanza rwari rwamuhamije icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda kuwa 30 Nzeri 2025 rutegeka ko afungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko bwakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha akiyeza ndonye no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cash n'ayari kuri konti zitandukanye zirimo iza banke na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwarasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bamurega, urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30 gusa birangira akatiwe imyaka 5. Reka ngaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwiye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya makuru ndayabasomanya yakuye muri bwiza.com, yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihugu cye mu myaka 2 iri imbere atazaba mu gihe intambara ihanganishije ingabo ze z'inyeshyamba zo mu mutwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FCM23 muri Kivu zombi izaba ikomeje. Uyu mugabo mu kiganiro ajyanye n'abanyamakuru kuwa 3 yeruye ati nitunanirwa kurangiza iyi ntambara ntituzashobora gukora amatora yo muri 2028, ntidushobora gukora amatora atarimo Kivu y'amajyaruguru n'ay'amajyepfo. Ariko nyamuneka ni nabyo ntabwo igihugu cyajya gutora mu gihe ikindi gice n'ubundi nacyo kitemerewe gutora ayo matora kandi n'ubundi kiri mu gihugu kimwe. Rero Tshisekedi watanze urugero kuri Ukraine yashimangiye ko bidashoboka ko amatora yategurwa mu gihe hari ibice by'igihugu cye byafashwe. Nkanga murabizi ko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky nyine nawe amanda yari kurangira, ariko akuba igihugu cye kiri mu ntambara byatubye ntago haba amatora kandi n'ubundi mu gihugu hari intambara, ubusa aya matora yagenda neza. Tshisekedi yatangaje ko mu gihe ukuboza 2023 ubwo yatorerwaga kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ye ya kabiri, amatora yabaye ariko ni yitabirwe n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'amajyaruguru, by'umwihariko abo muri teritwari ya Rucuru na Masisi zagenzurwaga na FCM23. Muri 2028 biteganyijwe ko aribwo Tshisekedi azaba asoje manda ebyiri yemerwa n'itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa. Uyu mugabo kuri ubu ukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure itegeko nshinga mu rwego rwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Kuri iyi ngingo rero Tshisekedi kuwa 3 yavuze ko nta gahunda yo kwiyamamariza manda ya 3 afite, ariko ko abaturage niba bimusaba bazabikora. Yagize ati abanyekongo nibansaba kugaruka andi ku ruhande rwabo niba guhindura itegeko nshinga cyangwa kurivugurura bigomba gukorwa, nibizabaho abaturage batabanje kugishwa inama kuri kamaramaka.
Kuri ubu abakurikiranira hafi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeza ko Tshisekedi yiteguye gukomeza kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'igihugu cye kugira ngo azakomeze kuguma ku butegetsi mu gihe ibyo guhindura itegeko nshinga byaba bidashoboze. Reka mwese mbashimire cyane mwebwe tugeranye kuri uyu munota. Ngende Hassan, nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo n'ibiganiro tubategura abijye bikugeraho buri kanya. Gusa nyamuneka kanda muri comment urebe link twashyizemo no muri description twashyizemo ukore subscribe kuko iyo niyo channel nshyashya tugiye kujya atunyuzaho amakuru. Je nitwa Hassan, iyi ni Man TV, ndabashimiye. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe n'ibindi bigezweho.